Guys, welcome back. We are in a bon sawin ni ko pha jan pa pen ballin. Tunya kan senum choi ya le chitang hui puin. Zo sport rising match sain. Ke to pa lu lu no invite ka kamunin na. Dia jalin ka kanungan sin mang football pe dengan ti ko kan ni honai first time hin mai ni hanu hello tam pinum nin pa jang lal kong sai chapa na thim pi jing hen sapa chapa chu hin na mai mang se no man ya hin se pantabai ama he sawanga chana kam thom mong a hen ni social media la mai te no me lo tu ni football match kang te yu te no ta ni lang block kan ball ni de tong ka ki jet sa le hai ta na ka ball ball chu sa tong mi mo ya lai ngai no sang man he guys sang man ke no ni nam ke nai lo na pile ula pa ro sang en lang nai ni block guys tu in kap pe lang la man lu ka kiling zo Loy na matawin na. Let's go. Rising match. Kalim pun mo naga. Yo guys, kalim. Check video hoy. Lu to. Tuni university to artist ke beading artist influencer. Che boss pa oh. Ye le loy hoy ta na si siamang ala hi na mau adang wai tam loy ke hepun na. Mai wang ke in bang robot ni sial mai na afu yang in na mai bot lo di oi din chala ni artist influencer to hen het yon na che fundraising let's artist versus influencer to na sa scan no donate na bol thwe na koi tama ki phal num bai le genen bol thwe na zo sport ko pi de nga chu to hi ki kim pe chai tar khabilang ga ka bin lang các cái video nua mày ông chúng ta về guys phi lẽ thế hôm tại video bên lăng enjoy the vlog okay việc bua kan tiap pani tai play thì lâu ya play thế ile copyright didn't play cái no artist guys copyright lo imi lang ting ai lo di le lu tin la mo lu khan ni tum nang la tin play sakit no iya pantake dua pwede ole jelo Win Ball ka trong khana here guys. Lipo ya. Làm một à? Lipo lên. Dấu lông tiền thằng nào? Free là. Ya. Woo! Nale. Pega Leon. Nale. Oh, sí.
No mercy, let's go. Yes. Bạn chân đằng kia rồi. Ano pa oh? Free lang. Pesok. Ama tu cek deh. Anje bilang tu. Belum cek. Sorry loh. Eh, kami ni kita loy jangan. Kita bagi foto. Kita video. Hello guys. Tutujun in lang kakilitain. Medyo kan Zaubin 97 na artist versus influencer dito. Kiyon ka Zau tawin na ang YouTuber hon. Medyo sa nomin ngoyle pa hong masanga nikikiha kalaw ho na. Ta amela kikimukalo at taaga akimuto le nomin na ngayon ng omben yung anomin mabana tisang ho jo le pa jo involve lang involve ho chong chewa ke pato kasin mabana football hen nang volleyball long le kichim kom ki tivin namsunga ngayon na upon me tiningin kichim kom jeng tivin tunya ngo daw si anong pasain kaya juga ya kata sannya kada dablau ji na kati hallau ji de mong kata jau po ito di dale so ka fel jet yang ding ni masam ka sa lo di tin wala nomin mi artist influencer versus influencer kon ka jau tawin na 97 ang ko ka azo we dam di lang kong tam ta ko ka khum thau di na yong le ka dam lo ji sunก็ทางปุ่มเบตเบนี่จิเพียงเลยตัวเนี้ยวิดีโอวล็อกกันบอลจ้ะเวทเทียงเลยไงลูกจะเล่นนี่เวทวินลังกับบุลาปันโซเชียลเกมบอลจ้ะก็จงเสียกับพาร์ทก็เซนปีเลยท่านน้องแต่ next video ไปกินบุกตาที่บ่ายๆฉันจะการแท็กไป